Ebusia me ma kwa ba e de wo ba Adom TV so Sedea Etea Nie dwumadie so enane asatena se aye de bre from Daakyehene Nana Yaw Asante nene wo hwe na wo twe betwem ya ye ne adwadifo edi nkomo ehwe omo hawo enne wo bepie mu organ ha ade ba ko a agintri na enya de a wo betumi aye dada setena ebra wo mfa ehyen enti wo bepie mu e wo circle ha new plan station aha ena ahyen ahodo a etu kwan ko afa na nyina no aha ena chese ewo na adrafo a mu ne ehyen ahodo no edi adwuma nene ye pese ye ne omo twetwe nkomo esanse wo free fie a wo kɔ adwuma yi den abefa hyen sanso na wo free adwuma mu ekɔ fie nso a de a wo befa hyen nanso so adrafo ensem akwakoye yefunu yade wan fie hunsi a anya de a obi ehu ene ye de akwanya na ba ye ne adrafo no ba twetwe nkomo no ye bisa won se won ha pote ene sen ena ye tufu wa mu a ayese omozozo no omato asentiade mu kakra no sen ena tie ewo emmonten so ye ne woni enhyase eja bibi aboko na adrafo mu ha pa ene sen mama microphone ko ana mama adrafo de nyame anim ye ha de edoson na son kase pa ye kase ye ha son anase ya se titru a wo mpa e wo adrafo no se nyame anim petrol no da bia ye petrol sam akodun de ha adwin bibri because because of petrol no cost run into is a car no a car part be bia no ha say ye da form bi bia wo soro pa and say petrol ayam fuel o mutum e ma ye say obi afa 10 cc into so no no ye wie na ade chi asatu fuel so ebra mo di adjustment ne ba ye na ye say mo di kakra 3 days o ma asatu fuel so and they say sa 10 cc ade to we no ba no masa it is kanyam se go afa to scratch ye enti wo si yemfa se wo si himfa na e bia wo twi wo chen no ko and then Monday me ko Kintampo me ko me to 1005 ko du Kintampo you do na with a danger me ba me sa to 1006 me ka na 6k no ko ko bia fuel da na ma to 3001 yes 3001 ahena we say me ko maka ewura I say u hwe dia adrafo madwuma bo ye nyina no wodi kakra maka ewura dia kan nya wodi tofu e you say the phone na ji skani na you say phone no na ji skani na ka ewura ukokan kra on to as we so oboa go so ko kan pa say we ka chance me to 3001 na I we don't know who na say obubu ani nche na before ya bem and they say even who afford to car no kwa na e dey so go check ewura say me ba me nya problem say says ka be no san fama pa kokoye car no and apart from say ya tufu we mu na fu we ne bo no kosoro driver for challenges ben bi anyway driver for there mama ko funu ko anu e the challenges in there yes you can I mean ka dia be chi because you will how we bring or driving you if even police some your road na nyina ne ade a boy ye ho kire o ne ma bibiri ba drivers na there ata say ye chi bia ba de ka dey sra ban se nka fu esem de come do man enye stable enyina be ba ko mu ma ye na nka ne ma entimi e ma so kakra because it's a driving working there asa ene ga so go nka ka na station na go bi tukura no ma 10 cc better since say we dey ka me kokwan so be ba na wa nya hwe okay bajo fama go from ma papa eja ibi aboko boko na me bajo u twika no ko hene he me ko ebu a me ko Kumasi to Pristia okay ebu ozo Kumasi to Accra okay ebu ozo Kumasi to Wanchi na how no potin no etisan how no de akwan no titiru ya kwan ene ma accident bebre eba ya kwan ka me ko de a ka Accra to Afrawo o say ye double lane Accra to Takoradi o say ye double lane Accra to Kumasi o say ye double lane ye nyakra sa 3 microphone ko anu ka ma sa 3 lane we de ka double lane ame ka bibia de ka accident na ye record tem bia no e ke so beti aman
wo ne accident ne kwanhyia ne nyinaa firi akwan na yɛsengile a yɛbɔ nsa ho no una mana do nsa ho saa teles wo di tela mienu akyi a na wo bass no gise wo di n'akyi more than 1 hour because edu sane a na ɔno nso agya no wotimi nsa no ho wo be wufrase na wo be fono so no obi nso so ba ya kwan kef bepo saa na asakwa singing no adu die mesre so mo ko parliament ya sa 3 roads ya makan omo ye the double lane man ya me I fi Accra ha Kumasi die kakra ye the double lane kra no mo ko busa say accident sen na so ye double lane accident bia su car no kra benya photo no ade ne ho wo akɔhye ne wuram wonu obi a nkuhia ti say ye bonsa ho de obi sti akra ye bibi kakra bia ɔkɔ no opponent so na akɔfa asemaba na fu ene de ye ka ho asem enye because parliament and agaya ma individual say individual to diesel na ban tax no na Ghana ha individual ekoto ade me tax no de a ewere na ye e wa ban sam obi adi sky ya ntimi anche no yes ye ne say na te de mfama individual nkoto na ban tax no te say de akoja kufu ado nye wono ayi individual na ekoto ba no na ban tax no de diesel de be run it say de mpo ye bubu tot apetesi ya wo susu ye mu a since I started say we ye adwuma yi fuel nya de ya ate soda de bia na ekosoro say de e ban tentem class ne first ne kra no na mu negotiation say e bia GP atu formula we mra ansana ya susu ba we de ade be chi ne yato obia ni obi azuzu hwe aban nya aban na kranti no omo kra ne aban susu ho enu ani wom chese share ni total na yi goye kra omo no ewo filling station around across the country no omo kra de west omo kra de board dinisiri bibia because o free a ye free ekokuma sei ekwan mu no utimi nya de borrow from kakra by ukwa akiri a di aso hwan no mu ne ade na omo de goye no na yi na wo ho abodene na na tuam ufiri ekwa kakra bi sei ufiri ekwa kakra bi sei Ezile no mo sanko parliament no mo ntwasa amendment no mo ye na o mo si individual ento ma ban tax no mo ntom na ban ehodu diesel ni biem obi obedi no ya chi ni tum obi obe ye contamination diesel ni wan bia no o mo mamra ni ni no mo njate ye dia man individual say individual ka ya nye o mo say a o man no e no man say ye tu petrol ma aduane o e die wo ba kosuku o bibia kosoro you not to this mood affect everything. And the design in you any one party and you're too my obedient. By petrol, you're too bad. Now affect every obey Kosuku. Why do I told you I will cry what? Okay, what I have to. It's me, Mr. Petrol, no money free individual and some less than Quabamubium. I'm going to parliament, not parliament for Omoka be mine. Okay. Oso twika wa ha na microphone ko anu mame na me ba do twika no ko hene o se si ade afi na me de bus bia baaye national chairman card no okay na me ye adwuma na drive VIP no be for so long e baaye nyina na me ka bi na de me hu ni say sometime no accident na esisi no ya na e fa free ebi o ha e fan free driver for no ankasa yen driver for no e fa free de ntia me kasa ne say o di car nam na say wo dru curve so a one ye nyo overtaking speed na wo de kro o de ba no say we you nine e wo curve no so car no betimi alo akofom a ma wa de atene curve no say wo nine si accelerator no so ana wo ko na say bibia says wani na wo hia car ansana wanimra ho so no wasa double accelerator no kwa ansana what ya brake esa entimi nyina but wo so nyin ni say adafo mu twa the friend road worthy nanso ya kwan ni bi won kwan nye car worthy say road worthy no wo twa road worthy no hwe say pavement obi ani kwan say o touch pavement ya ka say pavement ya pavement na ma onwa nam kwan no ho no say de be ya won si kwan no mu maka anya dey emono se wo de niam akọ gu pavement ne so na wo ton a
no obi ba kwa no mu a it means that wo a wo turn near ma pavement no so wo no aketi accident no so what you say car born a wo no akoso accident no ne kroma ade ne ehunu say cancel bi ko yi near ma na o se men to aba ampani ampa wan to aba ntini wa hede ne agyan no enye mmara no a mo hye na ye adwuma no enye adwuma this a driver ni hwe Kumasi from Udu Kumasi from labor office to Central Kajetia no parking place ye car no stop baby ye bus stop baby o pass am make kan munye investigation na mo hwe parking place bia di baby okay wo bedu Central market ne de bayira gu ejo ekwam na o ba be sia de akonwa beta ho no woton ekwam ye ton bayire me kire wade eju so so hwe ya eju so Udu run about so a wo di wade hwe Paris wo no okay say abro sign anymore you see quite no absolutely e kwai o ya tua road wadi na e kire se car emfam no you see quite no ahemfo wo kro mu ha Ghana ha ahemfo omu nyina ye da eni ye dan etua omu hwe obi anka ho hwe police for enam ho omu hwe city council for na wo mu nti kro mu ha obi to ade ado ma kwosesa no omu nyina ye dan ehwe omu ntimi nkasa edi entra wo ko pega ade no free ekwamu ha osmin to ade hwe wonam ekwamu a wo se ya ye bibi se triangle bisa na ya sensam oh free zone for pedestrians wo bedu on taxi driver de car si ho police ni ne bedu ha on carry city council for do ha on carry e ho kra ye more dangerous because they walk cross kwai no e ho dey so dey what arresting okay what do you say okay enti no nyema bebre koso wo krom ha enye driver for nkwa na ma accident ne dey eba won nam kwa ho won nam kwa obetimi across kwa no na car he dey e de pew meanwhile the pavement na is all use no obi to ade wo so e de na ya fa ho okay krom ha mpanimfo obi anya hwe fa ho so what you say 4 fuel increment no adriver for papa masa eba near the 15% near the atoso na driver near koto to 100% at the koto now the 15% amano woni na di ye woni driver di woni na di ye teacher ni kira de na wono no a wo kira de no na ketua ketua bi na se ya tufu emu na se ekotia na hwan na ye e ya ban na ya na se bia mete ha bi na maye won de me kira enti nema bebrebe wo ho a ekoso a fuel increment eba system a bibia se wo man mu okay bibia tibia dai ese wo man mu enti ebe ya o mo ma fuel no stabilize se fuel no stabilize a minim se o man padi betibia ye amana stabilize se fuel no stabilize a bibia ni ho a eche se driver for so ebe complaining ya tu fuel mu driver ni bia baka jo obi se obi tru fame obi ankan okay so what you say enti ebe sra o man pani se obetimi aye bibia control fuel prices na one control na ema system no munye dey enye mrema nipa timamufo no enti kakra beka no na ekwai no wo munye no duo carrot ti se de o man pani kofo ba ya wo starting se wo ye no ko bia to aso besi da enka ya duru kumase kanya ni se de bia accident ena wo hu de asi wo kwamu ho ye ba na dui ye si wo kwamu ho se minim se matia wo enye ebo man okay wey ekum nipa bebrebe kura che coronavirus na ba ye no okay endi eba se mwanu duru dom na se mo betimi aka ma mpanimfo atia ebi a ye ka ne se ye wo ba kwako duru no program ayeye wa hai na fe mo station kwa man timi anyi ni nyina ma nkrofo anye dey wey ni nyina ebeko ama endi ase mo nyima no hwe enso ate ye tatro kra kaurafo kuma driverfo right ukọ baabi a ka driver ni na akwa adwuma aba no even sesi kra no enso yes fa butu sky day ebe so at the kroma wo aha na waba ana bia wo hunu ye for other stations no one ko VIP ye friend pokushu wudu wa bisa wo ko boriga enti adundwen kum driver for adundwen obeti bi ko boriga no afa nipa ba 12 no ba bedru kuma se no abeso obedru aha kaura so oji full says kaura so oji full says ahifa
wo ko bokro no anase wo ko twetwa nua abeton na de sase sina koma no nti car owners no eku wo so wo kum driver for okay car ye betumi aye no comprehensive insurance car no be any accident a driver nka ho wo ti car no ma no adwene nyina bom what you say engineer bebrebe wo ho a net driver for no fault so wo ti car na say pressure bi da so sa car no bedu so driver di car nam na say pressure we e da no so a car no e bedu eye wo so je pade okay enti wo munya entia driver for ka yie no munya isa ne ma no driver ni no o ka car no o car no a o ko fa ba no wo akwa bro cha ko fa ka ba wo ba bia nka bi wo ba bia ni wa o ka car no bi wo dia ma obi na obi ba na e ka obi ape obakwase agudie ba ompena wo obakwase obi ape na agudie ba ompena wo driver fo nya nkwase afo enti wo ni driver ni ya adwuma twa ni kan ye ma no honto no ate no munya isa ne ma no eno na ekum ye krom a ensantrafo ekum yi accident esi da bia esi a very severely no ya hwe chekehwe esi ahomache 4 2 3 4 because of that pressure we did that yes okay it is ebedu dia na chen sa na ese okay yema wo so ntu aso obeni e brother Shadrack who your driver na wo so twi car no going Accra to Sekwa de get one go ye hwe unam kwan no so a wo so mo challenge one gasa so challenge ye den your challenge your kwan na ye nam so your problem ma ka san ko so man your kwan na ye nam so your problem problem ni ye de wen potu so kwan no e kwan no senso enti tambia no problem ba ka no ma o call porto a ye ne ka wura afo no na ye no mu ntema tawa te se ye se kwa kwan a ye nam so o be bobo amna mu saa enti ye ta absorber ma na absorber no e san paya na ka wura na eta onti ase se ade ba akọ oto ne saa enti se ma no duru mo dia mo ne man panyin nkasa na wo mo aye wo kwan no enti o dia ne eye portos na wo kwan no ana second Bumsu Junction say free anajo 12 o kono a soldier fo bi wo ho ne ya o mo ni yedi wo kwan no so no na time a soldier fo no mo ye mo de Master barrier or traffic to meet from custom barrier ebe pim Bumsu Junction ho enti the time bia no nyame anya wadoma obi kura betumi dia bebo car no ade o mo se drivers ni bi ko se hwe o mo fa doors enti o mo ya no mo chechi o mo enti time bia na adwo no traffic chisa enti eno so ye problem o mo nko na mo no mo nkasa maye okay enim se adrafo mo how doors apart from say bia tutufu mu ni ade na wo ken se mo akwan no so no no ma bi e wo ho saa eba no aposifo wo akwan so nkaka no mo romi wa akra ha no se aposifo ka chi omo mo sa ha no no kroye ba akukuntumpo ye 99 ye de ye basifo ne de ye ne policefo ni problems ah okay aha nti fuel sem no so a mi senior for na kan no so muntu ho ana mo maye because that time see na mo de toll all fame no ise baby akawura for na pija 6 na kudu no and me free say kwa ba nipa 25 na me de ba medu kuma sine nsuo to minya baby kura nyina kawura ni ska woje no ana woje ise wo dana de e be chia na oyo mo hyehyewo wo betim woni betimi age e be ka 2 days ama week na dunu akubu akonta na ye pressure because bi kura boot ska na intimi cover face no me wash nti se mo awo mo hoto mo betimi aboa ye de a mo ne mpanifo ne nkasa na fu ose mo no o mo mani nyina faako na asumdue emla ye ne ka ewura afo ne ntem me pa mo chew nti de o ne ba ne kase eyifo no ona ka owners fo na ekum no ye no kure na kure nti me ba za wo ba se no wo yes be ahe wo ma me range na so sine de high public akoko nto obedwum okay nti e wode on tumenka nti ebusuya adriver fo na ye ne omo atwetwe nkomo e wo dwumadie so no ma me ntwa me ho mra ye ba ye betoa nkomo didie so me twa me ho aba ebusuya ye koya ya asen aba ye toa nkomo no so e wa ha ye ne adriver fo ne passenger fo
ɛna edi nkɔmɔ ɛwɔ dwumadie so marika catch FM Daakyehene Nana Yaw Asante enti mamene drive no bi entwe nkɔmɔ ɛgya bi abɔkɔ Yahu Adom bibi ayabɔkɔ na mu twika no di kwan emphasize yakɔnkɔkɔ Kumasi Asante mampɔn sunyane yakɔ baabi ya okay na mu ha pa anything ya ha pa di kan kɛseɛ pa baako yakwan ya nam so from Pokuase ade konsawam saa kwan no de abanya mayɛ de ande akwansi abɛba no yise Pokuase tunsawam kakra no ɛkwan no nyanyanyanyanyanyanyanya ana atoso mienu yɛsrɛ aban no dizɛ na ya tutum no odi aban no fa kan kakra aka no obogu ayane ande abɛba betua Nana do bokan go wanti bi antua no akɔ a yɛwura dɔma ma ba abɛba betua ɔma no yɛne ayɛ dea sese sika no edi baako fo nsɛm enti sɛ dizɛ no ba no wate so na aban na mene bi odi a wa mene wa ɔmene wie na bi braban kɔ na yɛwura dɔma ma aban andi sɛ aban so ba ɛka na aka no ne ɔno so abɔsɔ so utua yɛne ayɛ ka ti dizɛ no wante so okay ani yɛsrɛ Nana do yɛsrɛ Nana do a Russia ntɔkwa na ɛkɔ so no yɛsɛ sɛ ɔbɛpɔ puti akyɛw amogya Ukraine fo na dizɛ no timi aba Nana do ɔkasa na no du dwom wɔmpɔ puti akyɛw ɛnɛ yi a na wɔ mu ntɔkwa no so ntwa na dizɛ no mfuro ma yɛn yɛda ase yɛfrɛ me Moses ɛkasa from no plan station yamɛ okay enti Moses ɛne yɛne di nkɔmɔ no yɛhwɛ ne yɛnwura kaa ne mu ne yɛhwɛ sɛ ni passengers ni bi nso ebetumi edi nkɔmɔ a na ɛnkane na lorry fare ne ahen na se ahen na 23 se 27 nti se de Adom pa okay Adom pa nti mo hwɛ na mo yɛ bibi ma yɛn hwɛ na mo yɛ bibi ma yɛn na se do ma ne mo ayɛ den pa yɛ nu se yɛ to aba makufu ado na kan yɛ ho atɔ yɛ ka me se de ayɛ pa skani o manu nti mo ayɛ okay nti ɛno ne some of the passengers almost sentiment maka just say within the new plan station no omo ha na ɛdɔso adrafo no ɛdɔso ha nkrɔfo etu kwan fo baabi ahodoɔ bebree enti wo beduru ha buses no ɛyɛ different ebi kwa siama ebi susu ɛkɔ other place na driverfo no ebi dɔso yɛ ne driverfo no bi ntwem ho ɛja wi abɔgɔ na sɛ wo kaka wa wo yɛ adwuma wɔ new plan station ha yɛ ka sɛ driverfo mo ha pa ɛdeɛ mpa ne ha mo how de ya hande bibiri ya hawe bibiri ewo mu say these are matoto so amai o ma to film amai de but still these are so no san to so esan ya ko nanim na ya kwan so aye nam so akwan ya nam so nyina nye nti ya hande bibiri ya hawe ya say ya de company fu anim ama company fu ya to manim ba o mo so mba ya ma so ya hwe ni mo still nti lolly fare na yɛtumu ma mo nanse ya no yasa tufu wanu biom yasa tufu wanu biom nansan tum ya yasa tum biom stira kra mo se fu wanu kra stira ya tese o me san to so okay enzi se na che se fu wanu de che to a no mo tum kwa esa yeso ye ho kire okay ndu ye ho kire okay passengers awodo a wono so ewo mo kam ne ne bi eja bibi aboko na me pacho utike me infa na ogo ise me pacho me Kumasi na lorry fare ne emu asesa hawo anasen hawo first na ye 35 cc 40 the spinter see the no kuredie fare ne de no kuredie high can say ya first na ye 35 but see na me kura me buy no me see 40 but na me nim say 40 te me buy no me see 40 cedi nti nukure ba ko de njanka wosiga nso de anka ondumi nko sa mukaya kula na mekoyiwa na me wakakra wo me mobile man na mekoyiwa soso ekyo tekten ka me niska nkwande ka mente menko nti fene de too much odo bisa se edi empa ene mo hawo ya hawo de bebre ya hawo bebre eni se lord fe na o matumi adraba fo ni su what you say e say diesel no omutu mu ache omuntu mu ana je say omutu mu no so no nyesika bia no mo de ato so passenger for no ba na say aye omo dadwe bebre what you say aha ntia ka etu mu a anka enye say ba e bad say yetu mu omuntu mu nti no yetu mu preko pe no aye say mo obia ba na aye no bibi wo ho what you say aha ntia ka yetu diesel ni mu a na ka mo driver for no so yetu
na say 20 series kura na dey tum 10 series na dey tum ba we na aba ne saa no uko tum preko pa na nipa na obedura na aye no na kakra wati ase aha ana ya ha ba ko ne say kwan no a omonye no kwan no so haye kwan na kumase kwan na eda ho na da ho ache enye nne obi aba na wa ifase obi aba na wa ye ni say na wa ye ni say eno so ne ya ha ba diesel ni tum ni de omu tum 1% omu yesu entum 1% na ehu said mate fo hu driver fo hu passenger fo hu na ni passenger fo nya ntakwako every say utum na wa mayantum na ebetum na wa kase yatum prakope da bi yetum a mo mayantum na enti ase ene ntakwa bi anim se passenger fo no ba o ka o se ade na matum bebre sei ka na se mutum sei ese this yetum so yetum be 3 times 4 times yentum what you say aha anke yetum na yetum a obi aba onim se adini entuso na yekoso aha nti ya hawa we ha no nti etum a mama yentum okay se ene aha ene mre ebe ma ye kwan ma ye di adwumadie ni nyina asi kai se dom likisi ebu a ma ye Sedea Asante yesi ohene ene mpanyefo a omo bom ababa ma me di adwumadie ebre wo ma me fa osi a Nyankopon ye ya aduma ye wo da